Okutimba efeeza omu Rubuheju kukatandika omwaka gwa 2018 kandi abatura barikurenga 500 nibo barikwejumbira omu mwogo ogu okubiisaho amaka gaabo. Eratiri y'efeeza omu Rubuheju negura $18,000 omu sente za Uganda kandi buri kwezi efeeza erikwingana eratiri 3 netimbwa omu district ya Buhweju. Beitu abebembezi b'abatimbi b'efeeza nibajangu nibakiteganisibwa ahabw'okuba ebikozeso by'omutindo omu kutimba efeeza omu district egi. Mu gutukura guri expensive munonga guza mu sente nyingi konka zitakurugamu otamu sente enjura ekigwa ebinombe bitaba ebyine bitaba otaha igaruka etaba nishaba yakubasa kutubane twera turetera nk'ibikozeso mu kinombe nka buravuzi nanka helmets. Amaka maingi gaganyirwe omu murimo ogu beitu nibenda gavumenti okubateekateekaho ekabata omu programu ez'okurwanisa obworo. Hati aba batimba baburijo tebatire mu mukono konka yijuka wareba nanka GDP yitu abatimba aba bace nube batakagira mu cyarajo mbatasya umutasya yihanga mukofa za government yitu batasya mu ubuceka % 3 n'ubuceka 5 bwico niteko kureba ngo twateka mu bwire kuguma nutwiza nutubashikaho kureba ngo umurimo ogubariyo nubakora tugwaraga mu bubenge bw'amani ngatarunke nkwata neso mwe na barandu road usango muri muno timba nka kunkati mbwenu nkefeze ekujemo barandu road ndizo. Okutimba efeeza omu district egi kuri omu Rubihanga, Nyakaziba, Bitsya hamwe na Kajani. Gasha kwa Juliet Charles Sima.